Jimmy Pacho channel agan lo le le ta ka video te milo clear sak thin tu te in zawai in chi bai kabu ka chau tun tum chu Donald Trump ale China chungchang kan thlir do na China ne na anin sum don ton na ti chat nge tur ani ti in norna asiam thei ti arot tarup maile Trump's tariff destroy China ti in bulletin ila athaume President Donald Trump China bungrua lalu atanga za somni panga % chia alak nuwa China le US inkar sum don tonna indona full scale trade war tranta ani China chuan achan let na tan America atanga bungro laklu atanga chia alak chu za somni panga % atisang vele boka he sum don na buaina nasa takhian khovel economy tan eng omziange aneyang China sumdong company lian tak te owners anei tu te an buai an rilru a ha map ple a then khat ta chu an trapa an mit tuite atla hialani chutiang khop chuan tuna hian sumdon na laina harsan tok company ti sathei khopa harsat na antong chotan mek ani ti China lamatanga hriat ania economic power pahni te inkara bungrosal na hi nikum khan dollar tlukle ding on zanga somre le panga zali somni le pakwa billion pound vel ania America tanga bungrua China alaklu a in China atanga bungrua America alaklu hi atamzok ma se chu chuan US chu China nen sumdon ton na deficit na satak asiama athilla lu le thon chua in thau na chu kumsang ni somni pali khan dollar tlukle ding on zani somkwa panga ania chu sumdon na deficit na satak ania US economy lok na zazela pakhat angvel nen a intluk ani mase tunkar chunga taman asoinon photo dollar tlukle ding on sang khat a in atlem zok ani tama hian president ani voi khatna China laka chia lian tham tak asiam to a chu tariff chu a om renga ama thlak tu Joe Biden khan abel cha vele bok chung sum don na lama harsat na omte chu anin rem khom chuan US in China atanga bungru alalu chu 21% atanga 13% ang atla niam thei ani chu wangin US in sum don na tana China arin chan na chu kumsom kal ta chung khan atlak niam tandai to ani awangin mase mithiam te chuan China thil then khat US thon te chu tariff pumpil nan Asia chimchak lam ram kaltlangin China hian kong adapti ansoi enti nan Trump administration chuan kumsang ni le som pariat khan Chinese solar panel laklu a hian 30% tariff asiama mase US Commerce Department chuan kumsang ni somni pathum khan Chinese solar panel siam tu te chuan an assembly operation chu Malaysia Thailand Cambodia le Vietnam state ate asona chung ram atang chuan until siam zo to te chu US a anthona hei hian sot takin tariff he apum pelti finfia aron siamani chu wangin traman hengram te chunga reciprocal tariff thar asiam tuna chuan atito pri hian US a China bung rang lut te chu aman asan pha thei ani kumsang ni somni le pali khan US atanga China a bungrua thon chua zinga chuan soyabin hi ketak trillion ber ani a abik takin China invok makta duai zali somli vel chomna atana anman ani tin US chuan China rama damdoitle petroleum athon boka kongdanga soichuan China atanga US laklu electronics computer le toys tam taka oma electric lir thayatana poimo battery tam takpo US a laklu ani bok China atanga USA laklu category lian ber chu smartphone ania laklu zong total atanga 9% lai athling ani heng smartphone jinga atamzo ki China rama siam ani a chu USA multinational company Apple tan ani tun nai cholkar tlem te chunga Apple market value tlak niam chan ber pakhat chu US in China laka chia alak wang ania thakalta chung khan a share man hi 20% zatin atla niam manani ale lama chuan China tanga US a heng thilla lu zong hi
Trump administration in a Beijing a 20% tariff aloti to awangin America tetan chuan aman ato hle don ani tuna chuan tariff hi zasom ni panga % akal chho to a thil siam thren khata po zasom li panga % akai chho to boka angong chu alet ruk zetin anasazok thei ani tin China US thil la lu po China ina phuba lak nan amana wangin aman asang chodona atopa chuan Chinese customer te po chutiang bok chuan atina don ani ma se tariff pia lama hian heng ram pani te hian sum don na manga inti chet antum na kong dang a ombok China hi industry tana metal poimo tak tak tam tak copper le lithium atanga thilwang tak tak thlenga khit phim konga mun poimo tak ania Beijing hian heng metal te hi US ne na thlen thei na konga daltu asiam the ni Germanium le gallium te hi sipaiten thermal imaging le radar a an mangtang kai thin ania heng thil pani te US laklu chungchanga po harsatna alo siam to ani US chungchanga ero chuan Joe Biden technology lama China danbe na alo duan to chu khauzo ka siam atum theya hei hian China tan microchip mang masa om tak tak artificial intelligence angchi application atana poimo tak ania chung thil chu China hian ama mi malin alasiam chuak theilawa chumi laklu konga chuan China tan thil ahar sat pha thei ani Donald Trump trade advisor Peter Navarro chuan tun kar chung khan US in ramdang Cambodia Mexico le Vietnam te hian US a thil thon lu chunjom zel andu chuan China nena anin sungdon tonna anti chat ngei tur ani ti in norna asiam thei ti arot tarup maile US le China hian khovel economy a hetiang za thi anchanga kumina hian International Monetary Fund in atarlan danin 43% vel ani an mason na tikhotlai thei tur trade war an kalpui reng ani chuan hei hian khovel mason na thandan ati khomuang anga ramdang te economy ati chemai theibok ani global investment point atuar nge yang ara chua tur dangpo a ombok China hi khovela thil siam chuak tamber ram anni a ram chunga mipuin an eizat ai tam asiam chuak mek ani goods surplus dollar tlukle ding on sangkhat vel zet akal pui to a athil lak lu ain khovel ramdanga bungrua athon chuak tam dai zok ti na ani tin chu thil chu ram chunga subsidy le state sum lama pui na loan man tlom angchi farm du zok tu te tan anei awangin asiam chua mandik tak ayatlem zokin asiam chuak phobok still hi chutiang NT na langsar tak chu ani ale lama chuan US consumer ten China a bungrua an demand chu sutin ramdanga an direct theitlat thung ani tin China factory sakto tepo an che theilawa an omna mun ngaya an tang tlat to a ma se Chinese Communist Party CCP in ama chon mek lianber pakhat chu China chau hi United States ne na sum don na indoram ani awang ani chumi omzia chu CCP chau hian nasatakin atuar don ti na ani CCP hian ram dang zong Vietnam Colombia Cambodia le India te chu inpum khatna United Front din turin adu takzeta tin CCP hian thudik lo campaign athe dartana chuta chuan Japan le South Korea te hi US tariff channa atan China in atho dun pui ni in an soi ani nataka chuan Japan le South Korea hian official takin thu chua an siama China in atho pui ti thu asoi kha thudik lo ani ti an soya tin chumi chungchang chu vai khat ma China nen an la soi ho lo ti an soi thung ani CCP chuan ramdang te chu China kianga dinga US beiturin adua ten chowang che chuan 11 Jinping Khan Cambodia Vietnam le Malaysia te emergency trip apuang ani kha ma se 11 tan chuan vanduai thak takin
heng ram zong hian United States ne na in biak na nei an lo rem ti man to a chu wangin he arua man na hi a hlo tling don lo ni in alang chuti lain China point khovel ram tam taka zero tariff apek thu apuang bok he thu puan dan chip chiar tak chu hetiang hi ani China chuan Africa ram somthum pathum te chu China rama an thil thon lu zonga bungro chia omlo zero tariff ape ani China hian kumsom panga chung zet azon in Africa ram chu sumdon na lama atho pui lian ber ala ni rengani kum tam tak chung chu Africa ram pon lam sumdon na chu China nen anin sumdon ton na apung chawa tuna chuan hei hi thu chua ro pui tak angin ari a ma se hei hi Africa ram te ne na chau an pe ani China hi free trade hum tu anga ai soilain ataka chuan China hian free trade akal pui ran lova ramdang te marketa alu zel atum rualin an ram marketa ramdang tan lu theina aum si lawani chowang chuan China rama Google an khapa Facebook le Instagram te nen lamin an khapa tin YouTube chenin khap ani boka CCP hian ramdang company te China rama ronluta Chinese company te ne na in elhi adu lo bok ramdanga an chuak theya ramdang company te chu sumdon na atanga an chua bo theinan ramchung company te anin zar phar zel theinan suma puin afui thin ani chutiang chuan China in tran lavio ma se khovel factory tia shiat export enterprise noi khatle singli chuang omna dongguan po US tariff in ati chena sa hle a heng factory te hian bungrua an thon theilo chuan upstream le downstream order te chu atlak buak thin Taiwan factory pakhat chuan na atho lo awangin nikhat chol chu ninga chung o in apot sei hiala andam khochua na export oriented business te chu domestic sale achanga hei hian market atiliama market te naw zok te po atichia ani pillar industry pathum electronics textile le machinery te chu atuar na saberte annia tonma chuan electronics factory te chu 25% tariff in anti-chetrina Apple headphones siamna a thoktu mi singkhat chuang omna factory chuan tuna chuan dom khar an nei to a hlok na po atla hniam to hle a US tariff thutluk na awang hian Dongguan a factory zinga achan vevel kha an khar to bok ani tariff sang takin China angong chu arang hle a online a video tam taka chuan Chinese private enterprise te roi tu te le nei tu te an taphial ani ti kan hmu kha sumdon na konga indo na chu a intran tak zet to a foreign trade order chu direct in achan via atitlema stock market tluchia po a indot zut bok tin sector zong po atla hniam vek to bok ani investor te chu an hreom tak zet ani ma se thilrap thlak tak omle chu enterprise te naw le alian zok po ni thlathum an dai to lo mai thei an tluchle bok ani United States in chia atipunga Europe in chia atipunga Japan le South Korea in chia antipung boka Vietnam po in chia atipung bok chuwang chuan China tan hian khua athim to hle ani thilman asang chhozela electric car chu Chinese yan sang thumin apunga iPhone te chu yan zanga in apunga telsa chuan a inzar pharkha atitop taboka Ministry of Finance chinchia danin tariff hian kumtin chung kosom man zat chu yan sang khazariat in atipung dona export company ten thoktu te an bana yatje delta a factory te chuan na tho hun darkar antitlem baka abik takin EV le solar product te man asang chhozela na tho na mun po atla hniama ramdang sumdon na lama na tho na mun te chu za a somni le pathumin atla hniama Dongguana toy factory nei tu pakhat chuan US order chu achan ve in atla hniam ti asoya mi zani vel omna team hian kar khata nithum chung na an thok to ti asoi
natoka chok ain in lama ho an tam to zok mai thei I ring lawani chuan rail station a kalla beking mi tam takan oma ma se kalna tur an thelo kut na thok tu ta chuan tun din huna chuan jiangsu le jejiang le shanghai a sum don na muna ta chuan thok tu an khat to hle maya mi an tlasam to lo ti an ria ani chuwangin an khuwa a an kir le a then khat rail station a an omboka a then chupa ka te an mupheng phung bokani Mr. K chuan RFA na Chinese Communist Party CCP International Circulation Economy ahlo chammek thu asoya bungrosal na tur US market te po a omto lo awangin pon lam circulation po an buai hle to ani China in US ne na sum don na konga an in do na machon tura an normek la hian Chinese factory athokte e-commerce jor tu tele SME te chuan an tuar zol hle ani Chinese mi pui te chuan second khat lek po banka an paisa an nut chia chuan an la chuak thei to lowang ti an hlau to hle a deposit him na tur an ngai tu tanta ani mi then khat phei chu benga paisa da te lak chua in lama da ahim zok bank interest thalel lo turin an in fui hial to zok ani kum in April tha khan Agriculture Bank of China Shanghai Pudong Development Bank le China Everbright Bank telin bank ta chuan customer then khat emo an vai emo tan online service transaction limit chin ti niam turin thu chua an siama chungzinga chuan personal online banking mobile banking transfer online payment le non counter service online service le online payment te po atel ani online transfer le paisa pek khapba ka bank depositor tam taktan offline a sumlak chua po an khap ani bok hetiang taka China angonga company le bank tenen lama an tlaniam roi mai hi thil thleng ngai lo ania US tariff sangin angong na zual hle a trom phle viau ma se atlu chetan ta ni in alanga atlu chia ani ngai chuan engtika nge a thole thei angti le ading chuak le thei angem ti ngai to tham takani ole khati zong kha USA le China inkara tariff chungchang karon puan thei le karon da thei chu lo ni le ta ka YouTube channel te min lo subscribe saka ka video te min lo thlir sak thina like button te bell button te min lo me sak thin turin le a thei te na comment na te po ron da thin turin kan som non lo chewa ten min la subscribe la binom chuan khonga in subscribe button kha min lo me sak turin kan ngen bok chewani in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se next video kan mule theu don nia tunatan chuan bye bye vek ule bye bye